hadapan nang bebejo habok nang bedes bejentayan nang dilihat-lihat orangnya pak aksian lihat di pipi sidit liwar beberapa abang cuman turis kaning kada tapi dinyaraki pian jadi bangsa puting pak ai ulur padehe lawan tobang kakak nang pipi dihebangi bila turis kaning pian nang gitu kawa ai nang digenali istilah tuh genalnya biar kaya bila ringgi bila kada nyara namun kawan dinyarake bila kada nyara karitakan gorit panje ainuhu sauda kahila tala'atul hadi jamila ainuhu sauda kahila tala'atul hadi jamila wajabila wajabila jamila jamila ainuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma ya Rabbi salli وسلم عليك إلهي إلهي ربي يا رسول الله إلهي ربي يا رسول الله kalau ada sumur di ladang bolehkah kami menumpang mandi Ilahi Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban kepada ibu bapak yang masih belum pulihkan nang mobil khususnya kepada tuan rumah yang ada di hadapan atau abang kakak lawan anak lalakian atau nang picik putih saku di
belakang. Ulun nang pemula ada mengucap salam, mungkin nang nimadihin kita nang penutupan. Jadi bang masih di sini tak kumpulan, baik nang tuh di luar atau nang di dalam. Jadi pemula kami mengucap salam, biar berapa orang nang mendengarkan, biar nang dibucu mana asal menjawab akan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Kalau sekali lagi ulun mau ulangi akan, assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu nang tidak lupa berdoa beretaan, mudahan sampai retaan berkata menjawab salam. Kita nang panjang umur selalu disehatkan, di mana bergena selalu dalam lindungan, dunia wan akhirat beretaan salamatan salamatan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan, lalu nang nimadihin kami nang ni terlahir hari ini membawa akan. Jadi nang tak lupa sedikit menyapa pian, selamat nang di muka lawan kaya nang berjalan. Ada di bang tangan dibuat dalam kantongan, lalu lawan pian ini sampai retaan. Lalu ulun terfokus di higa tuan rumah, Sidin sambil bepajam madihin mendengarkan. Pinanya bang Sidin hendak nang tak gulingan, lalu rancak benar amang nih lalu berjalan. Jadi mudahan pian selalu sehat badan, lalu nang terfokus lawan kaya saurangan, nang bebeju betik kebesirit warna abang, duduk di bangku begendang saurangan. Jadi nang lawan kaya nang di muka jalan, nang di muka kandang pakai kopiah hirang. Jadi nang lawan pian selamat nih betamu kaya sampai retaan. Lalu nang terfokus lawan amang di hadapan, nang bebejuhim tangannya nang panjang, jadi tangan panjang digulung besebelahan. Jadi nang lawan pian selamat nih betamu kita nang sampai retaan. Atau abang amang nang bebejuhim nang ada sirit habang, nang duduk di muka betatai tuan rumah nang sudah mau undang. Jadi nang lawan pian tuan rumah nang mau undang, kami nang tidak lupa hari ini mau ucapkan terima kasih banyak pian sudah mau undang. Mudahan acara pian diberi keberkahan. Lalu alhamdulillah tadi bisukan moro tengah hari sing panasan, lalu lawan pian sakadar maimpuakan. Adakah kipas angin di rumah beisian, mulai jam 10 panas nang kehadapan. Walaupun ini tidak ada diulehakan, cuman tatap palohan bilang kata bertaan. Jadi paloh kami bilang membigi jagung kada paham juga pian. Lalu lawan pian ulun mau ucapkan kepada abang Supli, bila kada aurat bangai nang kipas angin di rumah dicariakan. Lalu tak lupa ulun menarusakan, kami nang madihin ini nang panutupan. Mulai bisukan tadi kada de kipas angin, mungkin nang kada ingatan. Jadi lawan Pak Haji nang ada di hadapan, ada bapak kipas angin kada diambilakan. Karena Pak Haji sudah parak tengah hari juga nang parak bulikan. Jadi lawan pian kami mau ucapkan, kami meminta maaf minta rela lawan pian. Bila hari ini di dalam pertemuan kami pada hari ini acara maisiakan, ada terjadi kami nang pastinya lebih atau kurang hari ini menampilkan. Banyak minta maaf minta rela lawan pian, juga terima kasih kami nang tuh di sini sudah 2 kali makan. Pertama bisukan, nang kedua tadi sekitar pukul 11-an. Bila nang masih ada lagi bahagia lebihan, berangai 15 bungkus kami dibungkusan. Dibungkus
bertahan. Jadi modern pian selalu sehat badan. Tata moto di sini mudahan tuh di surga tak kumpul bertahan. Lalu nang betarus kami pemadihinan kepada ibu-ibu nang tak jauh dudukan. Baik nang dihebit ada menganggap pihak ulun lihat lakian. Jadi nang lawan pian mangai kata usah sopan. Istilah tupang kata sakadar besa sapaan. Lalu lawan ibu nang duduk berdua karudung kabesahan. Sambil tuh berduduk ulun lihat depan diren. Maka nang tuh hadapan pian kamu akan hadik nang maliat diliwar nang ngedianan. Jadi lawan pian sakadar memadahkan. Nang itu bang tempurung taung kai kadepan. Jadi baju dasar lamun kawa dikatasakan supaya ini hadir kade tapi nang memandang. Lalu lawan ibu bapak sabertaan. Pinanya topang amang si dinang hendak pulik berakat di tangan. Mudahan bang pian selalu sehat badan. Jua kakak nang bungas jua nang kade lupa berakat tunas isop liwar kagak kenalan. Jadi mudahan pian nang mana pulik di sini bertaan salamatan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kami nang nimadihin nang kedua kali Bu Aiman nampilkan. Kira indah ini bisa simpun bulikan karena jam 12 sudah lewat nang di tangan. Maka parak langgar mungkin nang parak ajen. Jadi nang tak lupa berdoa bertaan mudahan bertaan kita nang panjang umur selalu disehatkan. Nang dilain waktu kawa pulang bertemuan lawan ibu bapak pian sabertaan. Tadi geser pengantin bisukan didoakan. Mungkin nang ini doa kita nang terakhir kepada tuh pengantin bertaan memanjatakan. Bila ulun berdoa amin akan bertaan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuh pengantin nang di palaminan. Mudahan beda dua panjang umur sehat badan. Sehatnya pengantin di jalan ketaatan. Sehatnya pengantin dikuatkan iman. Mudahan rezeki pengantin dilancarkan. Segala usaha diberi keberkahan. Mudahan pengantin nang apa ada hajat mudahan dikabulkan. Mudahan pengantin selalu dalam lindungan. Mudahan rohoi rahayu mudahan tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan pengantin selalu salamatan dunia wan akhirat tak akan terpisahkan. Lan terpisahkan. Jadi bang kami terus melanjutkan kepada ibu bapak di sini bertahan. Jadi lawan pian nang nita kumpulan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan lawan adik berjalan kayaknya nang tupang masih Bu Ainya bujangan. Bila pian bujang mudahan kaina jodoh lakas mendapatkan. Saumpama hendak sudah dilakiakan. Ini rombongan kami masih banyak nang bujangan. Nang dihiga ulun bertaan bujangan. Ini ngarannya hati orangnya saling bungasan. Hidungnya bang mancong awam lihat kian. Cuman ini hadi sedikit berbohongan. Nang istilah kata di luar nang banyak benar gue nang dekatan. Cuman mijang dua sakadar maimpo akan. Ini pang ini Yuni jua nang masih bujangan. Bila topang ada nang hendak dilakiakan. Tawa aing ini Yuni kaina nang ujar haber maatar patalian. Karena bang duit sudah banyak simpanan. Cuman nang biniannya belum bertemuan. Jadi ini Yuni Bu Ai minta doakan. Mudahan nih bang jodoh lakas mendapatkan. Bila kawin lawan Yuni pacang di pahumaan.
lagi nang bujangan, ada nang di belakang bilang bujang beretaan. Jadi minta doa kami nang lawan pian, mudahan-mudahan kami sehat saberetaan, mudahan beretaan kami para jekian, mudahan beretaan kaina tubang jodoh lakas mendapatakan, mudahan beretaan lakas nang bebinian. Lalu lawan pangantin sakadar maimpuakan, lawan abang kameramen kami nang mamadahi, imbah bemadihin kami hendak befoto banglah nang diedengi. Jadi nang tak lupa kami menarusakan, kami ngini madihin pak ibu ay panutupan. Alangkah baiknya tampulu ni tak dapat kita doa berdoa bu ay saberetaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan beretaan kita nang panjang umur jua selalu sehat. Sehatnya kita sehat nang walafiat, jua sehat kita sehat di jalan taat, mudahan sehat kita imannya ditambah kuat, mudahan rezeki beretaan meningkat, segala usaha mudahan tuh berberkat, mudahan beretaan kita nang kabul hajat, nang mana masih bujang mudahan bebini cepat, mudahan beretaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad, mudahan beretaan kita nih selamat mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat. Jadi lawan ibu biang saberetaan, nang mana sudah makan itu selamat kanyang. Lalu nang tak lupa ulun langsung terfokus lawan acil di hadapan, nang bebejo habok nang betis bejentayan, nang dilihat-lihat orangnya pak aksian, lihat di pipi sidir liwar bawah abang, cuman turis kaning kada tapi dinyara kipian. Jadi bangsa puting pak ai ulun padehi, lawan tobang kakak nang pipi dihebangi, bila turis kaning pian nang itu kawa kaai nang digenali, istilah tuh genalnya biar kaya bila ringgi, bila kada nyara namun kawan dinyarake, bila kada nyara karitakan gorit panci Laburit panci. jadi mandihin kami menarusakan kepada ibu bapak biar saberetaan. Jadi lawan kakak nang bebejo habok tadi menyambat lian, jadi dilihat-lihat pian nang kaai kalah lawan nang tumah haji nang bebejo habang. Jadi lawan mahaji ulun memadahakan, padahal sudah tuha liwar ginco sing kabangan. Jadi lawan mahaji ulun memadahakan, istilah tuha bangnya nang kaya belongan hayam. Lawan ibu-ibu pian saberetaan, mudahan ibu-ibu pian nang panjang umur sehat setiap hari, mudahan buhentian dilancarkan rezeki, mudahan hari-hari tambah disayang lagi. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi, jadi nang madihin kami menarusakan, mungkin ini terakhir hari ini ditampilkan lawan ibu bapak pian saberetaan. Tadi kita berdoa sudah ulun ucapkan, lalu nang tak lupa kami menarusakan, banyak nang minta maaf minta rela beretaan, bila hari ini di dalam pertemuan ada nang sikap kami maulah buhan pian dalam hati kada nyaman, kami minta rela minta maaf beretaan. Jadi nang madihin mungkin hendak bertahan, jadi nang terakhir pantun dibawaakan. Tadi awal pemula nang ada hadiah, kalau bang ada itu jarum nang patah aja menpan itu di dalam hati. Kalau bang ada kata-kata nang salah jangan pian disimpan, pastinya di dalam hati. Kalau bang ada ini sumur di ladang, boleh kata kaina kami menumpang mandi, mudahan beretaan kita berumur panjang.
panjang nyaman dilain waktu kawa betap mohon lagi lalu lawan pian pulang saberetaan kami hendak permisi minta maaf beretaan jadi lawan kakak jangan terlalu melamun kalau pian kasuhupan lalu tak lupa ulun mendoakan modehen beretaan di sini berdekatan kita dilain waktu kawa berjumpa pulang lalu nang terakhir ulun mau ucapakan ini nang matihin pantun ditutupakan bila kita ini mencuri landak ada nang kura-kura andaknya di perumahan kami permisi satu bat nang bemandak terbang hendak bersatu kami hendak bertahan lalu terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum minta rela beretaan terbang bersatu suara